الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله. Sasa ndugu zangu Waislamu, mimi narudi nyumbani, mlikuwa vizuri kuongea pale msikitini, afu leo mnaona kamera hii na wainvite sana. Msikose safi. Tutalika wajirani wale tutage rais. Mimi na rentrée. Tabii jioni. Ndio. Ndawana masala kuja kwashe igeresha. Kana nikikana kwa kanzu ndewe kuma nafuata dusha. Naya ubisa fresh. Uza fresh kabisa. Uroye. We none kundagenda ntembera gutya kudashaka numve ko ari aho numva. Uzi ko ari Raidi. Ese ni Raidi wa. Uyu munsi ni Raidi ko ndagenda mpani uburiza uburi rupangu go numve ko hari agace riko humura hafi. None ko uragenda kuri Raidi umeze gutyo. Ago origi hotel wabo mbafu. Ngiye ko mpagenda muri rupangu rwose mpani humuriza. Ngiri kantu ndama nikubita gutyo. Wowe ari kuyeho. Uritanye iringiri ndimaranye amezi abiri. Namenye ko Raidi zaba na amadishaka ndimaranye amezi abiri. None dore kurambaza. Ari kusarire? Harantu nabonye kantu. Ukaba warisize. Sinanimbizi ko ari Raidi. Kiki ngo ni gyo. Nshanje ndagiye ngiye gukanda umuceri maze nigiye kinini. Ndimo kwitoza nagoroye intoki. Umunsi ndawukandura nyumva. Tugarigira ndibe wa. Wari munyagana heuga. Hano haruguru. Ngayirukanke nje ntago ndi ogo gukubitwa inana umuhini ntararyo umuceri. Maze ameza niteguriye kurya ndimo kugira gutya nkazukira mu mapompaje ngo ndebe ko intoki zikomera. Irukanke undindira basi. Nta kibazo irukanke. Sivyo. Irukanke nshuti. Raidi. Karibu. Salamu alaykum. Walaikum. Mzeneza. Wa Mungu wacu yatinze. Kamuhamagare nawaze.
nabonye yarabayishije kamuhamagare. Tiatora telefoni chika yarabaye. Shehe ndugu wangu. Mbona ukuji birendekaye? Bari kuiba. Sasa bitendekaye. Njoo mna tatizo bali mepeleka ile kanzu. Njoo hivyo. Muda inaenda. Hivi wanamaliza kupiga. Wai kabisa, wai tunakungoa ule binta ameshafika tayari, ameshafika. Wai, sawa. Jesmai. Ko twarushe cyane. Ese ni yewe uri? Nanga twashitsa ubwinjira nanga. Nawe natagangaye. Karibuni. Salamu alaykum sheikh. Wa alaikum. Yambu cyane. Yambu. Muko bien? Tumeze neza. Nta kibazo. Ko ntawamenyewa. Ntiwatumenye. Jesus! Robo kichaki hano. Ari nyoti te ubwo. Kuragira ngo se ngo aruza wibwira natararya yewe. Oya ni manze munyibwira. Oya tumshaka nyene tubanze dukanda gaceri bukende tubanze twumve ko twogarura kuka dore ko hano hanze hari Zuba rya sasa. Usanga muri abakafiri. Oya. Jendi Sheikh Ismaili. Oli Sheikh Ismaili. Sheikh kwa Sheikh Abduli. Mukore kumwe ndabasi. Oya no reka tubanze dutera ipilau. Turabona kwibwira ndogere. Turabona kuduha ijambo ngire cyaza cyo kwibwira. Ipilau nayiteguye. Neza neza cyane. Uyu munsi kwirayidi. Ewa abantu bose bashyira mu nshuti zanje. Turasangira. Ariko kusangirira hamwe. Mbere ko dusangira. Aho. Maze munyibwire neza nyine mumbwire naho musengera. No Sheikh Abduli. Sengera ku iparuwase kuri Gerezo. Jesus! Nako kuri musigiti bantu kuri Gerezo de Zambi. Uyu nguyu uri hano hirya. Naje mbarizo. Oya, yuko ndarakubona. Turabona. Oya. Abduli. Naho wewe. Jewe nakukija kugira nyine tubanze tubwire nye tuganire neza. Abagabo baganira ku isahani. Umuceri urawubona. Wano umururumbu urawubona. Oya nta musheho ngira umururumbu. Nta musheho ngira. None kugira ngo ndambi papa. Nta mwizira kugira ndambi gusa nyine twaza tuvuga ngo Sinda bina. Hanze hari inyota. Hanze hari inyota iteye ubwoba. None jewe nsengera ahangaha kwa pastor kwa Jesus nimo ubano hepfo ahangaha nyine amuguyenza hepfo. Niho nyine oya sugu niho sari inza sari. Reka Waruvuze gute? Kwa Sheikh Abdul Mukafi. Yes. Mukafi wowe umeze ngato nagaceri tubanze tukakande kwanza turabanza tuganire nye uratumenye turaganira neza tonda mutegure ariko ubundi narindindiriye araza reka muhamagare yude yarambwiye ko ari mu nzira murindire mwe mwicara ahangaha turaganira noneho wowe n'umushehe mugenzi wanje gusa we nyine yarambwiye ngo bamwizi kandi ndamubwira aze gutyo nta kibazo nta kibazo yawe ni tatizo ariko araje ni mwihangane reka ntungane si mara ya kwanza
kunitoa Sindiri mbaro injeniza. Kamera dufite kwa Mwizo kumusigiti. nazo turazigira Tonde mpamagare wa mugenzi waje. Kamuhamagare. Ndaje. akanga turaza kurira ikitanga abavumzi ukunaje ukuri Karibuni shehe, karibuni. Karibuni kabisa. ukuyumvishaga umurokaga umurari ndambikana Uyu gani wa shehe nari ndindiri. Bari muri bakanzu. Shehe. Muri nari ndindiri. niwe ruri N'uyu nguyu. Zagenze ute nshuti yaje. Jina nzikazo. Ngiye ko. Ngari utebu. Arajyana. Ari baraguye. Abakafiru ni baragoye. Abakafiru. Baragoye kabisa. wowe no tubanze tugire Oya, dusanze gatugiye kujya. tubanze dukanda agace Wowe kumwe musigiti. Abakafiru sabo. Tubanze ushira hanga tubisengera. Reka twumve mwana data. Shehe hano Ismaili mvuga Ismaili ndacho ndarivuga papa wanjye. Ismaili yego Shehe Ismaili. Tusengere. murakoze cyane reka manze nsenge Yesu ndagushimira nakwala zina rya mfasha nshuti yanje Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah subhanallah Allahu akbar Saat twarategereje cyane hano twemerana bari kuja kariya gutya ntaco cazabanguka Ako mama ufite inzara? Inzara nkurobura. Abasiramu ni mu rukundo kabisa. Muri kwa rukundo wa. Muri kwa rukundo. murazi muri iyi minsi Yesu yankoreye nakwala yankoreye ibitangaza Ako Yesu uri umukafiri. Umukafiri ni. Ni umukarabone. Papa wanje. no Byoshe iki cyangwa uri umuhingira Ndasindi. Abakafiru ni kwa. Imisatsi ko atari yabashira. oya no turaryosha abasilamu n'abashehe b'abanyamugi nuko tuba tumeze Damu abashehe damu nyamugi no numva nkubwire mbona si nawe ko ana ashimwe uduhaye umupunga urumva ariko banza ugakande dore ko umaze kugera imaka umaze kuhagera naharenza mugana arahageze ariko umenya ko Yesu adukunda nako waduhaye turadukunda cyane si mara ya kwanza kunipenda Dahilala Abdulkarim Anza murekera. Anza murekera hanga. Mwagaritse wa mwagaritse. Musha. Mwabesira mwe. bukuri umucere Mwabesira indirimbo mwamurimbano. oya nakamurari koje ni shehe Oya. bazana amenye ko atwimye umuceri Oya kugana. Yego aravuga ati. bibazo Abatishoboye. bazamenye ko afasha abayisilamu bagenzi bawe nabi Oya. Nzo ndirimbo mwazigiye. shehe zana umuceri Ati ndakibazo ariko turaza kwibwirana neza. ntugire ikibazo shehe ntugire ikibazo ariko
kunitoa katika ufunuo. Wigiri kibazo. Shirari. Gani cyane twibwirane neza. Tunibwirana. Ko kwibwirana nta kibazo. Ko kwibwirana kabisa. Wari umeze neza wa? Turashima Imana n'umwana wayo ukinegeje. Zirayidi ibishandi marayidi yose yabaye. Sari. Koko nibyo. Cyahe twibwire wa. Durahera kuri wewe uyu munsi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ahimbazwe cyane. Noneho umuceri wari umeze neza cyane. Yesu ashimwe. Mutari nora ikiramye n'ingoma Yesu yambaye imbukiza neza. Ndayibona. Subiramo. Ndasubire. Narivuze she bamutegere neza. Noneho icara. Muno harimo akuya reka mbanze mfata akayaga ndaje ngenda ndozirikira shehe mugenzi wanje ntugire ikibazo ari norayidi yamayimbukiza N'ibikazo n'ijyaje. N'ijyaje? Sinakubwiye. Wabibonye? Magafuni n'abanye nabo. N'uburyo? Ikazo n'ijyaje? Niki. Sigiki. Sha. Sigiki shehe. Ukushaka kutana. Abanye bakafiruni. Cyaje. Abakafiruni baduteye. No. Kagira nze baza mfite akagano hanze. Uje tugufasha.